Bore, tu je Bore. Gdje si Bore? Pratimo klub, ne zaostajemo. Evo ga Janko. Evo Janko. Goni. Mi smo sad u Beču. Snijamo slici. Buongiorno, come stai? Dobro, hvala. O, moj brat! Ajde, brate, da se slikamo. Ajde, brate. Evo, ja snimam. Evo, vidiš. Aha. Slika. Ajde, slika, vidimo se. Čekaj, da se slikamo lepo. Tu smo, slikamo se polako, bre. Polako, bre. Čuti, bre. Šampion! Tu smo! E, počeo je meeting point. Meeting point is down the street. We are down the street now, and I don't know what to say for that. This is my friend Predrag. Hey, wow, this is great. Great atmosphere. Look, that people's. Wow, this is amazing, wonderful. Here is Kimo. Hello, Kimo. Hello, here is hello. Say to my little friend hello. Yeah, we are here now. Yes. Oh, this ljudi, people is down. Here's so much people. Yes. Hello, Ti, how are you? Čekaju nas. Yes, svi nas čekaju. Brate, ujedi buraniju. Evo ga Luka, brate, moj brat. Evo ga kokuse, javi se kokuse. Ođi, da, kaži čao. Evo ga Draško, Draža moj brat moj dečko, vidi ga, alo je lud. Idemo, wow, kaži au, ne slikamo se, nemoj pozirati, snimamo. Evo i gospodin, se javimo samo, tu smo svi. Tu smo svi, evo, Jon je tu je Jon, tu je moj Koki majstor, moj koncert. Idemo dalje. Ovdje je ovaj izgovor. Ninja šampion. Vidi ga, tu je. Vidimo koja je još tu, Brankica je tu isto, tu je. Pa sad idemo svi ovako, nije slika, snimam slika. Tu je neka textura, evo vidite, gore, tu, koliko je to veliko. Mene i Milana isto. Official video, official. To. Da li neko još fali na našoj listi? Oni može i oni tu znamo. This is my friend. They are my friend from Asia, yes? Of course. Malo su čorovi, ali nema veze, tu su dobri momci, vrhunski, dođu vamo. Nemoj, to je Lemi, pa to je Lemi, tu je i Šarki. Ajkulić na srpski, Šarki naš, Šarki. Tu je, ko fali? Wonderful. Evo, ovo je neki turista, ne znamo ko je neki, zdravo. Hello, how are you? Hello. Vidite kakav je brodat, ne zna ništa. Pako, dobro. Evo, ovo su već naši, dobri momci, dobri. Ovo su dobre devojke, ne iz Leskovca. Sve pozdravi veliki šaljemo. Veliki maestro. Evo, vidimo se. Maestro, nema pozdrav za naš TV. Može. To je bio i naš maestro, to je Kika Nađ. Neki crci su tamo, ni se neće slikamo, neće se vidu na kameru. Šta je bilo? Evo ga Đorđe. Đorđe je Psycho killer, brate. Psycho, evo Boki slika. Slikaj Boki, tako je. Evo ja snimam. Evo ja isto snimam. A i ti snimaš? Evo, snimaj se. Snimam te. Evo, snimljeno. Ko još fali sa našim drugarima? Evo ga Šg, tu je Šg. Cena Omladinska filharmonija na malom snimku kraj malog ekrana. Posto baterije preostalo. Evo, ovo su naši drugari, naši kolege, naši konkurenti na ovom velikom takmičenju koje, evo ovako, vidite drugari, eto ima sve, to je to. Da li još neko hvali? Snimi malo, do katedrala. Ja snimamo, evo, hoćeš tamo zajedno da se okrećeš. Kadru smo, vidite katedralu, aj sad, gore. Vidite katedralu? Toren. Ok, bežim. Ok, tu smo. Evo ga Bataneša, tu je Bataneša, naš dečko, vidi ga dečko. Bravo.
Tefi, ste vi vidio na kameru? Ne znam. Ne znaš, evo možda, evo. Sad se vidim. Ajde da se okrećemo ovako, kako je dobro. Možda drugu stranu sad malo. Ajde, pa sad spustimo dole, eto to. Odlično to. Gore, John. John? Jedan okret, molim te, John. Ovako, kako je dobro. Brže, ajde, kontra. Opa! To je. Dobro sam te vidio, brate. Ne, brate, kak je to Luka, vidiš? Brate. To je to. Čekaj, ima još neko. Ima još neko. Ovdje su naši. Hello? Yeah, just making video, making of, yes, of course. This our friends from, where are you from? Singapore, our friends. We are also musicians. We play also these competitions. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Where are you from? Serbia. Serbia. Well, nice to meet you. Yes. Say hello to camera, please. Hello, yes. Thank you very much. Thank you. So, I'm here. Mi smo tu, upoznali smo prijatelje Singapurčane. Vidim si kako priča sa Singapurčanima, ovako se ih zagrli. Evo slikamo se, to će sve da se screenshotuje. Tako je. Jesi vidio sa Singapurčanima kako priča? Ovako se ih zagrli, idemo tu smo. Evo. Ajde oboje. Ne, samo vodič mora da bude u ovom snimku. Evo veliki pozdrav, hvala njemu puno za sve ovo danas i do narednih 4 dana. Gospodin? Karl. Ja sam Marko. Idemo. Maestro! Zove se gospodin Karl. Nije mi jasno zašto niste poneli majice one koje imate milanski jezik. Niste nam rekli. Evo dokumentujem. Pa treba i kaj. Ma šta nema polovina? To je za vas, gospodine. Pomene teta Slađu i teta Slađu i teta Vesna. Tu je s nama isto. Ja snimam videoklip, mnogo će da bude lep. I priča sreće sa Singapurčanima. To je naša filharmonija, tako je. Sad ću sad sa svima da pričam. Bio sam sa Singapurčanima sad, stvarno, oni su super. I vi ste sa nama, jel tako? Evo, veliki pozdrav za doktorka Irena, drago nam, ja sam Marko. To je videoklip, eto, privacni ovaj, za Jomarijsku filharmoniju. Wow, kako ima. Idemo, Ne smaraj. Ne smaram, brate, sve snima, taj da vas slikam. Dobro, Slikat ću vas. Ne, slikaj nas našim aparatom. Dajte mi. I svojim. Evo, vidite, ja slikam sad. To je toliko zoomirano, odzoomirati, uhvatiti katedralu. Šednu. Nemoj mi se trti štube, dečko. Izvolite. Danke. You are welcome. Ajde skoknemo, uzmeš neku hranu. Šta? Nema hrane. Izgubili, nismo se izgubili. Evo i tu je Ivata i ova naša drugarica Milana. No, ovo se reprodukovano dokumentuje. Čekaj, idemo koji je još tu. Koga nismo videli? Rakić, Puerto Rojas, La Strugova. Ne, zezam ja svakog zasebno, je Natašica naša. To su dve cure, možda su već bili u kadru, ali nema veze, tu su već sa nama. Da. Hello. Hoćete jedan okret sa mnom, vidite, okret oko, vidite, opa. Sad još jedan unazad, opa, vidite, wow. David Jones tonight with you. Su mi begaj, nisam upala. Nisi, pa i ne mora me uhvatiš. Mi u koji su ovi akademci neki. Akademija. Stariji od mene. A ste dziljavi, majke, on ga nabio. Evo, vidi kako su dziljavi, brate. Kad su dziljavi, evo ga pani. Evo, specijalno predstavljamo Mašu Tujić, našu treću hornu. Prvu hornu! Drugu hornu predstavljamo večeras. Evo, teta diže, evo, flyer tu je. Teta, tu smo svi, tu je cela grupa. Kako te kupa? Ne kupa.
smo svi, tu smo svi. Daj vam. Ti glupiraš. Evo, eto, ko što radi, evo, dokumentovao sam da sam glupiran. Evo, upravo je gospodin Karlo rekao da ulazimo u katedralu Svetog Stefana. Evo, u katedrali, tu su naši drugari, svi su tu. Tu su naši drugari. Tu smo svi. To su Kinezi. Sve smo, to su uvijek Kinezi. Sure. Koga ćemo još? Ćemo... Kolege? Say hello to camera, please. Hello. Yes. This is good. To je dobro. Mali smo se mažiti, Jana. Dražo, pa viš da su ljubazni, bre, dečko, bre. Pa viš da su ljubazni. Ajde, svi mahni, gasi, svi mahni. Gasi, mahnite, svi gasi.